Molim. Dobro jutro. Dobro jutro. Jeste vi dali oglas u novi da prodajete neke stvari? Jesmo. Hoćete mi reći gdje se to nalazi? Ovako je što vas interesuje, ova montažna ili ova kućica? Ovako, ova montažna vam je na Zlaticu, to ima 675 kvadrata placa, to je onako grubo završeno. A izvinite, vi prodajete imanje ili? Pa mi to i prodajemo i izdajemo, pa ne znam, ako ne bi mogli to, ne znam. Ali čekaj da vam kažem samo, ovdje piše u novine prodajem brda. A Podvelje je brdo, kuću sa voćnjakom. Morali bi da tužite pobjedu, samo piše brda u pobjedu, vjerujete? Kako piše? Prodajem brda. Ja nisam pogledala uopšte. Stvarno, mislim, vi plaćate oglas, to je stvarno grevato što rade. Ja sam odmah znao na što se odnosi. Ja nisam pogledala uopšte, vjerujte, nisam izašla da kupim pobjedu, ali eto. A ja sam mislio neko brdo da kupim, mislim imanje na brdo, to. To je ovako, to ima tu oko 800 kvadrata i kućica, Podvelje brdo je to. A to je tu u grad, a dobro je tu. A da vas samo pitam nešto, vi rekao ste može da se izdaje, jel tako? Može. Pa dobro, znate što to znači? To znači da ste vi izdajnik čim izdajete imanje. Može da se kuća sa tim na neko vrijeme izda, pa sad kako vi to tumačite, to... Dobro, a malo Pa dobro, hoćete mi reći koliko je cijena da se izdaje mjesečno, koliko bi bilo u prosjeku, eto? Pa to bi bilo 50 maraka. Po kvadratu? Mislite mjesečno, čitav mjesec? Mjesečno. A kolika je kuća? Kuća je 65 kvadrata. Mislim, kvadratnih ili okruglih? Dobro, onda ajde, doviđenja. Ukapirali ste, tako? Doviđenja.